ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Menteri Ketenat Pule Putih ke Sarkar Jilla ubadairu UMLA jong ke War Jaiñtia constituency. Ubak lak kemen remboi komsi bentaban penslor ya ki Samla Pule ki bala pas bah haki eksamen beper. Ula ai kusnam ya ki dekat song Pisa harengkat bat ke Sernon. Haka jingelang kabalalong ha hall kasim jingsuk amlarem haka sngi sajan jong ka arterik ubnai risau arajar arpuwei haka bala sakhi langru da uba bayar kupar langwa ubadai upi CCF jong ka tanat forest ka Sarkar Jilla ka kong ida shisha nongrang kabadai ka additional director general of police jong ka Jilla ki Kiba bat ki Samla Pule. Ki donru shispa arpu prangut ki Samla Pule ki bala pas bha ke examen SSLC HSSLC hado ke degree level ki bala sya pun ko buram hagani gasngi udimar ki thmu gayang ubalarung hagathup top 10 jong ke examen HSSLC science ula sya pun ko buram de ka song Pisa ka bashi phau hajar tingka ringkat bat ke Sernon kat ba ki wei de ki Samla Pule ki bala yo khandai phau percent shaneng ki la yo pediang de ka song Pisa ka basan hajar tingka bat ki Samla Pule ki bala yo prapo percent shaneng ki la yo pediang ye ka song Pisa ka basau hajar sanspa tingka kat ba ki ba yo nyo phau percent shaneng pad ki yo ya ka song Pisa ka basau hajar tingka ringkat bat ke Sernon. Nah, aku ini ya. Hari hampo nongtalang area jami. Amrna yaki sabho beli ki excavator kiche katulong arsa ke pojashna. Katulong nangi kasangka persen. Amda, yang bangdal kan, hapo ini, takkan dan Krishna. Bapak tayo orang, ni dalam disiplin, ni Samla lagi pre, bakno, shipam ya preo, shipam leke, no lekai seperti yang tak ngepal bante. Kasorkar lembaga scholarship. Kaya man, ya kawan asma ki entrance ng Kiba ki jele, balik kucing. Nilapa ka mo hapo ay daraban. Nilapa sa problem dari. Hapo mati ni ay ikan. Kadang ya kawan. Kadang yang ni Krishna. Ngaran trame ya hi ki khol ki prasad ki jamna. Bangan yoi Bapinde kom ki way Kiba serve your society. What blame you know, what good know you know. Ngiramkan Krishna. Bapinde bantu jikarman. Haki nanti yai kijami. Kia bantu shipun dijike. Haki nanti yai kijami. Temte yong enough is enough. Rayo. How enough? Ini jawab. Di IS, MPS, di IFS, tak mungkin. Hendak kan kadang kajian terang kejampi. Kau nak pikir Allah, keemak Allah, tak keemak strength kejampi. Mentari lang di berkuat om, bakalan karuna. Dia kata, ngakan tu yang pikir sampai, ngakan tu. Yahi Treshita Kastet Jomi Karamkam Yahi Kastet Jomi Karamkam Ikna Samla Jomi Bandam Haka Civil Administration Ngiramkam Shikadete Nina Yang Sarkar Ngin Prasha Banai Kala Henry Kameni Kede Pindai Hakis Kasuri Jomi IAS IPS Kata sen dia le Dan bila sansen Kakek sama Supreme Court Kata Kalau dia raih Court bagi Kau island ini Nak sansen Ter Bagi kuat Dan ya Di Kakong Di
ni dot ka kaste kerap ka. Wala manta whether when Abilash join here, people tell why the non-tribal will come and set up the realm. Why not you? Why not you? Lasa isi umat isi yang kau jual, umat kawan apa? Ubah beda berjudi. Oh boleh orang dapat. Akhirnya nabi, dengan gua nabi sispa atau perahu di badan nakne. Abai kawan kita kiweru. Tahu yang mau dilakukan. Bersyakri. Yang setiap ini lah kamu kalian. Apa pinum yo klaim registration. Pinum kan dedication. Pinum kan tang yata aim in life. Pinum kan tang dream. Bangat long tahu ta. Pihak ban synchronize yata aim, yata dream, yata goal ke jampi. But come on. Nilang kami yata mon ke bajuan. But come on ke ban pekship tau dia lagi. Walau mentah amdan lah. Kilat ibabud. Nga ay mensim shu yapi. Wat nampat sange. Wat nampat pun yang kini kiting job. Don napdeng jampi talayo top 10. Don napdeng jampi Kiba layo first division. But wala job ha Kiba layo pun distinction ha ki subject prepare. Sngewbha wat nampat pun yang kata. Kadang time reward jungi kadang don kam shibun kejingerap limbah kisap kipong kiwa boleh ulapan kam ti happy. Whatever is worth doing is worth doing well. What does it mean? It means only one thing. It means that if you are taking your time and effort to do something, then it's your responsibility towards yourself, not to anyone else. See, all of us do respect us as individuals, right? We respect our decisions, we respect our choices. So we need to respect our time and efforts as well. So if we are investing our time and efforts in anything, we have to make sure that it is being utilized well.